kia mirongo kia mugwanja hari igana ni kiathiite. What do you mean? Uguo ni kuga atiriri andu ni marite mititu na miti igatemwo muno. Correct. Ko riu kindu kimwe kuma ria twari na president wetagwo Mwai Kibaki guthie nginya haha riu twina president witu gwitwo William Ruto, Daktari William Ruto, ni gukoretwo no handi wa mite maingi no riu president uria arekire ni ku accelerate undu ucio na kuratuika ni kwagia na national target ya 15 billion trees. Na thiini wa national target iyo ri uria president araiga ni atiriri ti thirikari irahanda miti ino ni ithuĩ ta a Kenya turahanda miti ino na nikio urona president uyu niwe wa mbere kuga ati kwina mithenya irasetwo aside igakorwo ni national holiday no ti ya guthi guikara micii ni ya guthi kuhanda miti. Atiriri wakoge tenda to elaborate bisheno in a bigger picture. He mundu reyuria president ni holiday arakire gutuhe holiday ya kuhanda miti. So urenda kuga in the mind of the president harina kiria onete. President he kiria onete. There is this 7% uroga area tungiuga ati ni icungireirie maundu matiganite ni undu wa kurengwo kwa miti. Will 15 billion fill this 7% na yongerere? 15 billion ni kuongerera muno makiria. Twina mabũrũri ta Sweden, mabũrũri ta Japan. Correct. Ungithie kundu ta Sweden, forest cover at 70%. Uguo ni kuga atiriri bururi no ukorwo na actually Sweden tio a mbere kwi mabũrũri ta Armenia mena mite maingi muno. Twina bururi ta Africa, twina bururi ta Gabon, forest cover ni over 80%. Over 80%? Yes. Ko riu ri uria president witu araiga ni atiriri twina space ya kuhanda miti tondu thiini wa bururi wa Kenya ni gicunje kia 22 hari igana gikoragwo gigirwo arable land kana kundu kuria kungihandika. Iwe ingi yothe ni iria itagwo arid and semi arid land ASL. Ko ni kuga atiriri ko ni kundu kumo muno.